Patisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Menteri Ketenaga Labor ke Sarkar Jilla Bashir Lerwajri hakap kondasi unailar arajar pausan ulom ke Sarkar kanam kensting yake jingisngan bagi jingmentoy jong kitrai trai muluk haba ai ki labor license yake nong bala bar jilla ki bamdan yake kot kisla hagaji kram ikilar pathai ko bor ba wajri ulong bagi nong bala na bar ke jilla ki deben apply ki license limba ko official web portal baban IT abro ki kot kisla ki bedan kam ba claim kot kisla ki babyang onam ai satya yake license Hakabi ade bagajing pin pau jong HYC yagajing sngokia halo ki acknowledgement slip bagi registration card kibla shule thok dani kibla yo bian khamtam e habernihan uba wajri ulong bu unsa khot gajing lang ban bishar benya yagani kakam ko labor license namar baki habakin apply limbah ka portal te ki haban biang ki kislala de kimjang ki kislala ti kinum yo hi ya kan labor license naka hakabi de labor department of state dom Dangset gini na yang HYC apa kadang kenapa yang dia kaya berniat saya buat itu kena slip pergi mana dan kita ke labor registration slip ni dia adik boleh issue na do hadu now January abjak ti kuno kita kilapses kilapsa so hakabi de kata bentah yang ada song soy ke review meeting ada fat dia ke department dia ka ba nginyepet binya ikini ki baro hakabi de kata ngan parlaban komen yang ada song ke review meeting asa ai ki teman apa dia kata jadi kenapa bamdan kerja kena em kata there's no question bangin compromise kata kamdon hangnu bangi ngasi government in compromise ya hakabede bat kita kiki ni mo ang ipi ailat bangan dala song ya ka meeting mentakasmi asala ya ka bangan ai bangan comment lor kadi ande bangin compromise ya ka jelahi kamdon kata Ijung banyak lagi sembalang isim nya aga yang anyak til jong tabo em iya kata mo ipi ngan per comment ni ai bangan ladap song ya ka review meeting ngan salah bangan ai comment